Sobanukirwa isoko y'ubwiru bwahishuwe, umenye byinshi bitavuzwe biri kujya byavugwa byahindura ubuzima bwawe. Shalom, shalom, shalom. Mahoro y'Imana nabane namwe. Ndabakunda cyane. I love you so much. Wa wundi Habineza Anise tugarutse. This is Anise Habineza again. Imbere zanyu. In front of you. Ndagira ngo uyu munsi n'ubundi tugumye tuganire ku muco. So I want us to today to still talk about the culture. Ufunguye nonaha. You who is your first time to open. Iyi episode ni ya 5. This episode is number 5. Nzabagezaho byinshi mu buryo nshoboje. I will tell you more by the time I'm able. Cyangwa se data nshoboje. My father loves me. Ariko nawe ugira umwete kugira ngo ibi byose bigende bikugira kuko bisaba imbaraga nyinshi cyane. I need to be courageous for all the things because they require a lot of. Mwuka wera nakuyobora ujya urambura ukuboko ukore. If the Holy Spirit is leading you, please stretch your hand and do. Twe nta tegeko dushyiraho. We don't command. Ahubwo uko umwuka wera kuyobora abayuza gukora. But as the Holy Spirit is commanding you, just do it. Ndagira ngo rero tuganire ku muco wo hambere ndetse n'ubu ngubu dukoresha. I want us to talk about the last culture and the current culture. Ariko cyane turibanda kuri uyu dukoresha ariko uhereye ku wa mbere kuko twarabutatiriye. But especially we are going to be focused on this one that we use according to the last one because we lost it. Ndetse turavuga no ku masezerano abiri. And we will talk about 2 promises. Katubanze twiragiza Imana. Let us pray first. Shimwe Uwiteka Nyiringabo. Be thankful, Lord. Waraturemye dushyiraho uturemera kugira ngo tuguheshe icyubahiro. Dushoboze rero tugumye kuguhesha icyubahiro. Abakugayisha ubahinduririsha ijambo ryawe. Kandi natwe dukomereza abahagaze dukomereza amaboko ndetse n'amavi. Tugume mu guca bugufi. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku bageni. Today I want us to talk about uko umwari yo yajyaga gushaka akabashaka mariage agakora ubukwe uko byagendaga. We are just going to talk about wedding, how a young girl used to look for a man and they do the whole wedding. Dusanzwe tumenyereye yuko umugeni yambara agatimba ndetse agashyiraho akirimbisha neza akambara umwambaro ukwiriye kugera hasi. We normally know how the bridegroom should wear the robe of wedding. Tugashyiraho n'ikoroni ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bigereranga umuntu. A different characteristic, either the crown or what. Inzira uwo muco kuva na mbere warakomezaga ariko n'ubu warakomejeho. You know, that culture continued even before up to now. Ariko ndagira mvuge mu itandukaniro naryo ririmo. I want to talk about the difference. Tugira icyo tunengaho tugire n'icyo dushimaho. Let us say positively and negatively. Ndagira nsobanurire bamwe hari igihe babikora batanabizi ari kumva gusa ngo n'ukwambara iriya kanzu. I want to explain for many because there are some who just don't know, just is putting on a robe. Ariko batazi ikisobanuye. But they don't know the meaning. Dusanzwe tubona n'impeta bambara, hari impeta ya mariage n'iya fiançailles. Do you see the rings that they put on their fingers? Benshi ariko bakaba batazi nacyo ikisobanuye. So many people they also don't know. Ariko ngiye kuba hitandukana n'abasobanurire. But I'm going to give the difference and try to explain. Ariko mbere yuko mbisobanura ndagira tubanze tuganire neza. Before I explain, I want us to have a conversation. Umugeni cyangwa se umukobwa witegura kurongorwa. Girl who is in preparation of getting married. Hari umuco wa hambere wo mu kinyejana cyashize. In the last century there was a culture. Abantu baretse kandi byari ngombwa. That people left and it was very important. Ndagira ngo mbanze ntangira nk'ikibazo mbabaza mwebwe babyeyi. So I want just to ask you a question as parents. Nubwo mu ndusha ubukuru. You are elders. Ariko ikiri muri nge kirahambaye. But God in me is amazing. Nanjye ubwanjye nagihawe ndi muto cyane. Even I have been given this when I was. Icyo mvuga ni ikibitsanyo cy'ijambo rya nyiri jambo. This is the word of God. Nshaka kugira ngo mbasobanurire. That I want to explain to you. Ikibazo mbaza. The question I ask. Wasangaga umukobwa mbere ukajya gushaka. You find a daughter before just going for marriage. Hagombaga kubaho gupereza bakamenya umukobwa hagiye gushaka hariho ndetse n'icyo n'umuryango agiye kwinjiramo wari we. They were like what you can call like intelligence, just to go and check on the family of a man so that they might find what kind of family is that one. Bikanaba ngombwa
ko niba urwo rwara abanyamasengesho babanza gusenga bakabaza Imana yamuremye bakamubaza intangiro n'inyusizo ndetse nicyo nikizabaho imbere ze. If they pray God, and God will tell them about their behaviors, whatever. Ese abenshi ako kantu turakakura kubanza kubaza yamuremye. We normally do that culture. Reka nigere ku kibazo nyamukuru. Let me just go to the question. Hari ikintu bakoraga, There's something that they used to do. Iyo bamaraga kugenzura, After controlling, bashaka kumenya umukobwa ukiri isugi n'utari isugi. when they want to know virgin or non-virgin. Muri make uwarongowe n'utararongowe. Basically the one who is still virgin or who didn't. Ntago nshize isoni aho ni ijambo ryemewe rwose kurongora. That is a normal word, yes, no. Icyo gihe ugasanga uwo mukobwa ugiye kurongorwa, That time we find that girl who is going to get married. barakora checking yo kumugenzura. They check. Hari abagenzuzaga umwuka wera bakabaza Imana, Some used to ask God. ikabahishurira uko uwo mukobwa ameze. And God revealed how that girl is. Ndetse ikanababwira aho bagiye kwinjira mu muryango agiye kwinjiramo kumeze n'intangiriro n'amaherezo yabyo. And tell them the family that they are heading to how is. Ariko kuri iki gihe ababikora ni bakeya muri iki kinyejana turimo. So many people don't do it. Ni bakeya cyane They rwose. are very few. Noneho hari ikindi bakoraga, Yeah, there's another thing they used to do. iyo umukobwa basangaga akiri isugi, If they find that that girl is still virgin, bafataga umukecuru ukuze muri uwo muryango, they used to take an old woman in that family mbere yuko ajya gushaka akamukenyeza umweko. before she goes just for getting married. The old woman used to give her this old just a kind of belt. Uyu mweko bamukenyezaga, The belt they used to give her. n'umukobwa ntago yabaga azi icyo bamukenyereje, Even the girl didn't know why. ariko hari harimo umurage, But there was an heritage ndetse harimo igihano n'ikiza. and punishment and a good one. Ndabivuga neza kuko ndabisobanura. I will explain. Uwo basangaga yararongowe ntago bawumukenyezaga. The one they used to find that is no longer a virgin, they did not give him. None kuri iki gihe ikinyejana turimo hari abantu bakibikora. So nowadays, some people do it. Kandi ntago ari n'imigenzo mibi, ni ikintu cy'ukuri kandi kinazwi cy'ukuri cy'ingenzi. Bad culture is not bad behavior, it's good and important. Wegera umukurira uruhande rwawe aragusobanurira niba bizi. Look at the elder near you, they can tell you. Jewe hakenshi nabisobanuriwe n'Imana atari umuntu bimbwiye. For me, I've been revealed by God. Ibi nabihawe ngifite imyaka ine ntazi ibyo nkora, mushiki wanjye yandika iby'Imana imbwiye. I've been given this when I was like 4 years. It was my sister who was just writing for me. Ngize 6 ntangira guhishurirwa birenze, ari naho natangiye kumuvuga butumwa mu muhanda. At 6 years, I got a lot of revelation when I started to preach in the road. Ngira ngo mwabyumvishe mu buhamya bwanjye simbisubiramo cyane mu biri kuri ishe n'isoko by'urwayishuri. My testimony, if you want to know more, just go to the Source of Revealed Ministries channel. None kuki bitagikorwa? So now why are not being done here? Kandi nta kibikirimo. When is not bad. Impamvu bawumukenyezaga, The reason why they give him that traditional belt. babaga bamuraze umurage w'ubukungu azabasha kuhabwa, ari nacyo kigega babaga bamugeneye. It was just an heritage of being rich, which was like a stock they gave her. Ni stoke mbega y'ubutunzi bamuhaye bamugeneye. Stock of wealth that they give her. Ni umurage umubyeyi yabaga murasi. It's an heritage of mubwiye ati genda utunganirwe mwana wanjye. Go and enjoy and have good things. Warinze ubusugire bwawe. Protect your virginity. Urugero gatoya. A good example now. Ubusugire bwe yabaga arinze The virginity is protected. bwagiranwa n'iki giseke. It's compared to this basket. Uko gipfundikiye mutabona ibirimo. The way it's locked. Niko yabaga yararinze ubwari bwe. That's how he used to protect his young girl. Cyangwa se ubusugi bwe. All his virginity. Kuko atigeza kubagana. Because she didn't go for men. Gaho reba nawe ntibiguteye amatsiko kuba gapfundikiye. I am not curious. Nanjye nguteye amagene sinkweretse ikirimo ubika ibanga ryawe. I can't tell you what is inside. Just protect your secret. Umukobwa iyo yajyaga gushaka ari insugi nkuko nabibabwiraga. So when a girl was going to get married, when she's still hari abamaraga kumukenyeza umweko. After just giving her that traditional. Ibyo nabibabwiyeho. I told you. Noneho hari ikindi bakoraga bamuhaga.
Then there was another thing that they used to give her. Reka nguhe urugero rwacyo. Let me give you an example. Nk'ubu murabona hano yenda benshi murakizi kimfite. You see, you know the things I have. Ni igiseke murakizi. This is a basket. Uko niko bamuherezaga n'igiseke. This is how they used to give her a basket. Akagifata mu biganza bye. And hold it in her hand. Ariko akaba yaragifatishije amaboko yombi yakira ciye bugufi. But with just 2 hands. Yarangiza bakamubwira ngo ntupfundure. After they tell him they tell her don't open. Ngaho reba na ubuse ndapfunduye wamenye ikirimo. You too, you see, if I don't open, can you see what? Ariko mfundu ubu wakibona. But if I open, you can find. Ariko noneho nanjye ntago mfunduye kuko ntashaka kukwereka ikiri muri hano. But even I don't want to show you what is inside. Nigeze mbabwira ko umuboshyi mwiza agaragarira ku musozo w'igiseke. I told you that the good creator of basket, just you can see him at the end. Iyo arangije kukimuhereza baramuga ngo zamura ukoko ufate hejuru agafata hejuru ku musozo ariko ntagipfundure. When he finished, they tell her just to touch there at the top. Ibi byasobanuraga iki? What was the meaning? Byasobanuraga uburyo ki ukoko kwasi gufashe akabafashe hejuru n'umugisha yarafashe mu hagati na hagati yose mu buryo bwo kwabumbatiye. This was the meaning as one hand is down, another one is up. Is the whole blessing, just take it. Babaga bamuhaye itangiro n'iherezo. They gave him the beginning and the end. Kuko itangiro n'umusozo wabyo ababa bawumuhaye. Because the beginning and the end they gave her. Gisekera ryasobanuraga isezerano ryiwe afite ko ataciye mu isezerano. So a basket was just meaning the full covenant. Kuko niho byagaragara yuko agaseke kagipfundikiye ataragapfundurira abandi. Because that's where it was showing that he opened the basket. Ni nkaho bamubwiye ngo uracyari isugi wowe uri isugi genda umugisha wakibye urawujyanye. It's like telling her that she's still virgin. You go, you have the parental blessing. Ese abakobwa bandeba n'abasore muri gutaha bamwe muri gushaka bamwe muri imanzi abandi mugashaka mukira amasugi cyangwa byarahindutse. Girls and boys who are following me, are you still going to look for marriage when you are still virgin? Nanjye nguteye amatsiko sinkweretse ikirimo kuko ibanga ryanye nkweretse ngo bonanye ndarihishe nzaryere ko tuzabonana. I make you curious. I would just give it to my spouse when we meet. Aho rero niho yabikaga isezerano akabikira uruhisho umutware we bazabonana. That's where she used to keep a secret. Ariko uruhisho turukuruhishurira abandi tukajya gushaka abisezerano kandi twamaze guhishurira abandi. But we are just telling our secret to the others. Byo ntibikwiriye. That's not good. Hari ikindi bakoraga. There's another thing they used to do. Iyo basangaga rero wa mukobwa yara sambanye hanze cyangwa se atarubahirije inshingano yo kurinda ubwari bwe. When they find that girl didn't commit herself to her virginity, wa mubyeyi ntago yamuzaniraga wa mweko. That mom should not give her the traditional belt. Yarawihoreraga. Just they stopped it. Impamvu yayihoreraga ni iyihe? The reason why. Ari nayo mpamvu ngiye kubabwira impamvu atakikoreshwa ubungu butagikoreshwa. Which is the reason I'm going to tell you why is not being used. Yangaga yuko aza gukenya umuryango. Just she didn't want to cast the family. Cyangwa se akabaciye umuryango. Or just cut it in parts. Yo mpamvu umubyeyi wiki yavati ndajya gukenyeza umwana umweko gute mwizeye gute ko usanga basigaye baca mu isezerano. That's why a parent can say, why am I going to give her a belt because they have cut off the promise. Hari ikintu cyateye ngo ni vance bari gutanga ubanza umpe vance ngo kayitanga. Iyo vance uri gutanga Imana izakubaza impamvu uce mu isezerano. There's something that is up to date. They say just it's like paying in advance. What are you doing? Mwibuke ijambo yabwiye Dawidi. Remember the word that God told David. Igihe yaryamanaga na muka Uriya. By the time she slept with Bathsheba, a wife of ndetse n'ibindi yakoze. And other thing that he made. Yagiye imbere y'Imana aca bugufa asaba Imana imbabazi iramubabarira. Went in front of God and beg and ask for forgiveness. Ariko hari ijambo yamubwiye. But there is a word he told him. Yaramubwiye ngo ndakubabariye ariko Aisha. I forgive you but inkota ntizava mu rugo rw'abiteka. The sword will never get out of. Ubu benshi umuvumo bamwe waranabakurikiranye. So many their caste just is following it. Cyangwa se usanga bimwe wumva ngo muvango ni karandi ibyo biracyariho kuri bamwe bikuru birabakurikirana. Well, you find they just call it like ancestors caste. Ariko si bose. But they are not all of them. Wabya ubwaka byakavuka ubwakabira byawe n'ijambo ryo mbuti tabora. The one who born again all have been brought by the fruit that cannot fail. Uwo ngo akaba yarahindutse icyaremwe gishya. We become a new creature. Ntabwo iyo nkurikiza imufata. He
can never be attached by that. Kuko aba yarabaye icyaremwe gishya byambere yabishize agafata ibishya. Because as a new creature, just forgot the first and remember this one. Nimuhindura uburyo rero. Please change your ways. Vase muzireke. Stop gutatira indahiro y'umuco cyangwa indahiro y'igihango mwagiranye n'Imana. About the confidence that you have with God. Mukomeze umuco w'abatubanjirije mwigana ingeso zo kwizera mwigana ingeso z'ibyiza. Be strong for those for the elders and imitate good behaviors. Icyo rero nicyo cyatumaga ababyeyi batabikora gutyo n'ubu batakibikora kuko bavango n'ubundi baciye mu isezerano ntago twabyizera. So this what made the parents not to give the things because they cut off promise. Kereka Imana iguhishuriye ariko benshi kuko bacitse intege kubw'iyo mpamvu benshi bakojeje ababyeyi babisoni. But apart from God, when God revealed you, because so many they despise their parents. Ugasanga rero kereka bafite ihishurirwa gusa. Apart from those who have revelation. Ariko nubwo barifite nabo icyo bakora kindi hari impinduka zindi zikorwa. Though they have it, wasangaga niyo bavanga ubukwe burabaye. You find even though they say that the wedding is happening. Hari impete ebyiri bambaraga babambikaga cyangwa se bambaraga mu buryo butandukanye. There are 2 rings they used to give them. Tuzi ko tubanza nk'iyi mpeta ya fiançailles. We know that we start with this kind of ring. Ubu murimo murayireba. You can see it. Urabona ko ifite itandukaniro ryayo. You see that it has difference. Muri make harimo akanya hari urugabaniro rwayifite. Normally it has a space. Iyi ngiyi niyo umusore yazaga akakwambika mu buryo bw'uko ngagaragariza urukunda gukunda yuko ngo agufashe ngo nta wundi uzakujyana. This one it shows that a boy is coming and has chosen you that no one will touch you again. Nubu turazikoresha. Even now we use them. Ariko ndagira ngo mbabwire kuwizera uri mu byizerwa neza nyakuri. But I'm telling you when you are true believer. Ntabwo impeta ya fiançailles yemewe. This ring is not allowed. Nushaka kubimenya neza, if you want to know more, usome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Read in the book of Isaiah. Ibice 3:16. Chapter 3 verse 16. Ugeze 26. Up to 26. Uzasanga ari impeta ebyiri. You will find just 2. Zagisoma kirangize. You read there. Ndetse n'ahandi henshi hatandukanye nzagena mpakubwira. And other verses I will be telling you. Ndetse n'ibi bikomo n'ibiki n'amashinete buriya ntago byemeye kuwizera. And those kind of jewelries they are not allowed. Kugira ngo ubyumve neza. For you to understand very well. Uzasome mu bacamanza ibice 8. You read in Judges chapter 8. Umurongo wa 22. Verse 22. Urangiza icyo gice. Then you finish up that verse. Uzumva icyo akubwira. You will see what it tells you. Kuko uzasanga uburyo byabereye umutego Gideon umuhungu Gideon bimubere umutego bituma bica abahungu be muzabumva mwaho ngaho. Because you will see why they killed the sons of Gideon. Uzongere usome mu itangiriro. You can read also in Genesis. Ibice 35 umurongo wa mbere kugeza 7. Chapter 35 from verse 1 up to 7. Ayo iyo mirongo yose uzumva ikikubwira. All those verses will help you. Iyi mpeta ya fiançailles. This ring of friendship. Hari icyayisimbuye. There is what replaced it. Urabona nk'iyi saha. You can see like this watch. Uri murayireba neza. You see it. Urugero yenda nk'ubu urayibona ndayikwereka. Example, you can see this watch. Umugabo we cyangwa se umusore ugiye kumushaka. A man is going to marry her. Agomba kuza kayimwambika. Can just give her. Kwa kuyambara kwe. By the time he's putting on. Bisobanuye ngo ni igihe cy'isezerano kigeze. Which means it's time of promise. Rindi gihe cyawe rero. Protect your time. Iyi niyo yemewe niyo ngurane ya ira mpeta fiançailles. This one is allowed instead of putting that ring of friendship. Ese ugikoresha? Do you use it? Nubwo benshi batabyumva. So even though ariko niko kuri guhagazeho. But that is the truth. Ikindi hakaza indi mpeta ya kabiri. Another thing, there's another ring. Ariyo ya mariage. Which is the wedding ring. Iyi mpeta ya kabiri. That second ring. Usanga tuyambara turi mu rusengero hara mu idini. You find it we put it when we are in church. Icyo gihe iyo tuyambaye turi mu idini. The time when we put it on. Bigaragara nk'ukuri kw'ikimenyetso kigaragaza ubumana. It shows like a sign. Urugero nk'ubu.
Look at this one. mwihangane mbyifashe ngenda cyari umusore Let me just do it. ariko mu minsi mike ndayambara But very soon I will get ngiye mine. kuyigeramo mu mbabarire I'm going to try. mbaye nisego yakiri kare ugasanga uraya umuntu wawe arayikwambitse nawe ukamwambika indi Find your friend is your wife is giving you and you. murabona nta ntandukaniro ifite You see there is no nta na hato wabona you can't see. ngira ngo nayibigishijeho muri episode y'igice cy'ubuhamya nababwiye cya gatatu I think I told you about my testimony. uzahasanga handitse ahagaragara ishuri rya 0 n'agace You will find the school of 0 and a half. ariko impeta isobanura ubumana buzima By this ring explain new living God. iyiremewe cyane This one is allowed. kuko nta tandukaniro bivuze ngo Imana n'umwana wayo nta tandukaniro ririmo Because there is no difference. It's just like God and Son. nkuko yabivuze mu byahishuriwe Yohana ibice 22 And as he said in Revelation 22, murongo wa 6 kurangiza icyo gice verse 6, when he finished, yaravuze ngo nitangira akaba n'iherezo he said, is the beginning and the end. na Omega na Omega wa mbere n'uwa nyuma Alpha and Omega, the first and the last. ntamubanjije nta nuzamuheruka No one started for him. No iyi rero yimeta iremewe rwose mu idini ikorerwamo bayikwambika bisobanuye ngo igihango cy'Imana ntuzagitatire So this ring is allowed. It means don't break the covenant with iyo him. yikuyemo bisobanura yuko ubumana bwayo ushobora kubukuyemo When you remove your godly way. sinkubujije ngo uzayikuza mu gihe ugiye gukora umurimo uhambaye ushobora kuyikuramo nta kibazo I'm not telling you this, but when you are going to hard work, you can remove it, no problem. ushobora no gukora ibizira ugasambana uyambaye You can, because you can even fornicate. ariko uzumenya ko icyo gihango kizakubera imbogamizi Imana izabikubwira bazi impamvu wayambaye ukaca kuri iryo sezerano kuyambara ni mu buryo bw'igishushanyo ariko ujye urinda umutima wawe gusa ikingenzi nicyo kingenzi kuwinjizamo ikibi nkuko yabivuze mu migani bice 4 umurongo wa 21 kugeza 27 aho uzahasanga uriyo iki yavuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa kuko niho iby'ubugingo byawe byose bikomoka Dawidi arongera biva muri Zaburi 119 umurongo wa 11 aravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. He said, I put your word in my heart so that I will never sin. Aho rero rindi igihango cy'Imana. They protect the confidence. Kandi urinde umuco yagushyizemo. And protect the culture has put in. Wirinde gutatira indahiro y'igihango mwagiranye. Don't get out of the covenant. Wirinde gusebya igihugu cyawe urimo cyangwa nawe ubwawe n'abawe. Country or your family. Reka twikomereze. Let us continue. Ngiye gusobanura kuri rakanzu gusa. I'm going to explain about the robe. Uko nayibabwiyeho. As I told you. Iriya kanzu ikisobanuye that robe, the meaning, ukubona ari umweru igera hasi akaba ifite n'intuza yayo gakono kayo twambara hano ndetse na kanuza kagashira imbere mu buryo bw'uko umugeni yari mu idini atwikirwa. As you know, there's a long robe and it has a cover. Ubundi iyo umukobwa yabaga ari isugi atararongowe, normally when a girl was still a virgin, yagomba kwambara iriya kanzu ariko gatimba, she had to put that robe and cover, akaba twikiriye imbere mu maso kakara mu jemo. Yatwikiriye when she's covered, biriya byasobanuraga uburyo ki uwo mwari agiye ubusugire bwe bwuzuye. That one was explaining that girl is going and is fully virgin. Uko abapfutse wese as she's covered, niko yabisobanuye ku isezerano rye ryuzuye. It means that her promises is full. Ariko iyo yabaga sambanye hanze, but when she had fornicated outside, ntago kare abagomba kugashyiraho yagomba kuba twikuruye. They shouldn't cover her. Agakora mariage atwikuruye. Then she married when she's niyo mpamvu bisobanuye ngo ni umugore agaseke ke yaragapfunduye. That's what it says is a woman, she just opened her basket. Bivuze ngo which means kagaseke noneho ndagapfunduye murakabonye. Now I open. Murebe nabo. Look. Ureba mu imbere. Look inside. Bivuze ngo ubusugire bwe yarabugaragaje. Which means that she break the covenant. Nubwo handi yambaye yikwije, ariko ubusugire bwe yarabugaragaje rwose. Her virginity is no longer. Atashya ari umugore si umwari si isugi. Just she is going to marry when she's not. Sabona bikimeze nka cya kindi. Can you see the difference? Umwamvu nacyo ubona ari umweru. This one is white. Ariko ugasanga hejuru nta
nta mutemera uriho cyangwa se nta ruhisho ruriho. Find that the app there is no cover. It's not a lock. Urabona bidatandukanye se? You see it's different. Irindi sezerano ryawe rero. So protect your promise. Abagalatiya 4:21. Galatians 4:21. Uzahasanga amasezerano abiri. You will find what is rimwe aho ryaturutse ku musozi wa Siri n'ahandi ryaturutse ku musozi wa Siyoni. the one where it comes from. Kuko nkuko yavuze ngo Sara na Hagayi ni ibyitegezo by'amasezerano abiri. Because they say Sarah and Hagar, they are two examples. Noneho kuriya yambara koroni. Now the way she put on a crown. Biya bisobanuye mu buryo bw'uko abagaragaje ikimenyetso cy'ubumana aho kigomba kuba kiri. It means a sign of godly. Nkuko yabivuze muri Ezekiel 9:1 kugeza 11. As he said in Ezekiel 9 from 1 up to 11. Yisomya mu bice 9 umurongo wa mbere kugeza 11. When you read there from 9 uhasanga to 11, ikimenyetso yasize mu ruhanga. There's a sign he puts in the front rw'abizera. Of believers. Ariko abatizera ntago kirajyamo. But those who don't believe, they are not there. Uzabisoma n'urufatiro bariho. You will read even the foundation they are on. Rwo muri Timoteyo rwa kabiri rwa Timoteyo bice 2 umurongo wa 19 uzahasomera bizera. Timothy chapter 2 verse 19. Aho rero nikiyo koroni sobanura. There that is the meaning of crown. Iriya kanzu yikwije yambaye yikwije. That a long robe. Igasobanura umwambaro w'agakiza agombye kuba afite muri. Means the dress of salvation. Ariko urabyumva utwikuru urumva ko agakiza abari igice. But when you are uncovered, you see the salvation. Niyo mpamvu urutwikiriye. That's why the one who is covered. Umugabo we agenda amutwikurura mu rusengero aho abantu bose bamureba. Her husband and cover her publicly. Bisobanuye ngo which means uwari umwari the virgin cyangwa se uwari isugi. Yes, the virgin. Agiye kuba umugore. She's going to be a wife. Nyimara kumwambika impeta. After giving her. Dore agiye yabaye umugore kuko indahiro yamaze kwirahira. Now she's a wife because she's made a promise. Niko kumutwikura bose akamubona. That's uncovering. Atuwari uhishe ari insugi yabitse isezerano rye. The hidden now. Digiye kukabona bose. Is now. Kuko riremewe. Because it's allowed. Niryo tandukaniro. That's the difference. Inshuti y'Imana. Friend of God. Ahora byumvishe. Have you heard? Ushobora kwibaza utese none nta batwikire baciye mu isezerano. You might wonder, there's no one that is covered. Abo barahari benshi. There are so many. Barahari benshi cyane. There are so many. Ariko abo nubwo babikora gutyo. But though they do like that. Bamenye yuko Imana babihisha abantu ariko Imana ntago ihishwa. They hide for people but not for God. Izabibabasa. God will ask them. Kuko nta gishwe kitazatwikururwa. Because everything will be uncovered. Nta gitwikiye kitazatwikururwa. Every covered thing nta n'igihishwe kitazahishurwa. And the hidden will get out. Aho bimenye neza. You have to know. Ugasanga umuntu aratwite. You find someone is pregnant. Akanabikora. And do it. Kandi ijambo riteme yuko tugomba no gushingira abatwite tugomba kureka bakabanza bakabyara. And the word does allow us to. Ariko to let them promise when they are pregnant. Ariko abashumba benshi kubera ko nta maso umwuka bafite. But so many pastors usanga bamwe bashingira abantu banatwitwumva mu kwezi kumwe umuntu arabyaye. They marry they just make them to marry because they don't. Kandi ashingiwe ejo bundi. Ibyo mujya mubibona cyane. Then you find she's giving birth. Ikizira cyageza ahera abavandi. The prohibited is. Ariko cungiza murya nanyu cungira ryanjye. But protect yourself and I protect myself. Ukeneye kumenya byinshi. If you want to know more, kurikira muri episode kurikiyeho. Continue to watch me next episode.